Kwame Nkrumah so recognizes say the size of Ashanti before say ebe follow was about 3 times the size of present day Ghana. Wow. It is an follower. Nka na Asante nka every course a part of Ghana, Burkina, Togo, Benin, and a part of Nigeria. Nti ono share when monyam so hini bia nto nsema wo memu ha, and that's the truth. Nti no wo be life president of the National House of Chiefs. In the 70s, Santifuo no yadiama wo in the 70s muma Santiniti akonya so opoku at the second time, champion time. Na domahene adimambedi the first. Ani o chenhene fe ne say for yet the second so omunti ase. Na dia no ye nyina kokosia ye nya Santifuo. Ndia no di ye nyina so ne mu ye ya protesting ya ma nsakraye bai. Megidi say ansakraye no emwa ebi ni say wo hwe Ghana mmerani mu a ya tro say definition of paramount chief and members of National House of Chiefs. When say Asante and other paramount chiefs of Ghana. What is the meaning of this? But Asante and paramount Tumubo another paramount chief. And now 2 paramount chief fi akonyaso. Asante a sihine a tua hine. And you can't describe him as an ordinary paramount chief. And here amende mrano. Here say in this contest that Asante is a king. Queen Elizabeth dan the Benkumuso. Here the Charles Babesi akonyaso wa bibinemu yinara. He is the Sultan of a mayor of Sokoto and the Sultan of Kandene. One you bia ejaye and you see nipa yesi yede ne ban ono ne Asante hini you try photo Prince Charles gina wiem na Asante hini chinye esi so weye animunyam shekase ema my Ghana. Yo abusia for edini yesay and one so TVGH and DSS so TVGH. I abusia so nya subscribe channel no like no comment no share the amount for so nya be there a share mo somfo kokko last na matena se madi makonwa na so da foforo na so da foforo de maye abusia yedi nkan so odwumadi ebo so bohu dawuru bia na adaro mafa namba egu twagu ne frɛ so tifo office na ene woni nkomo be bohu dawuru maka so wa ne we bia wo bia kuro bia wo so bia bose bo advert mo ya advert mo product bia no frɛ so tifo office be bo advert na ye hu dawuru maka kwa ye to so bia so wa pese wo take coverage be live coverage be pese wo ye wedding wo ye wedding wo so for live coverage for Facebook YouTube any other channel platform bia bese for bia no free office line where you must see ya free so if we baby live coverage na maka fe movie shoot be able to shoot mo be also fra e be the amount kama so TV dwumadie so ebusu ye kɔ Lawyer Anokye Frimpong hono Lawyer Anokye hono wode nsɛm bia todwa afa Asante man ho wode nsɛm bia todwa afa Asante man ho ene waka nsɛm bebre Lawyer Anokye kan nsɛm bebre obi enu so Lawyer Anokye wo ye hwan o ye obi a ka history like oka bakosem san meka no o kira bakosem du wasunya ene de wonim ene wo de tu aka de kire etiefo ne ahwefo ne nkofo bibiri o ka kire amansan nyina nti ne ebekọ Lawyer Anokye aso ye nyakotie nsem bia one ye sister station ba ko Max TV for dim komo o de tu dwa ye ko nyakotie emu nsem ba me pese me no be kan se yenko Lawyer Anokye hono me ngonko tie ne nsem bi okanfa Asante ho odi akansa fafa Otumfuo Asanteman ho me de me nka obi a se me se ye ne ye diem kro bia Asante kotoko yene nana pia mudi ama mosu kadajie ntire ti baabie skedwa e mo ho ba amayen mputatew ongaide wo mo nyini nche ansa na be kwa awakọ ye hwe ama ono no na Asante manye kra be hwe ansa na be kwa awakọ enti abusiafo yenko Lawyer Anokye Frimpong hono enkotie ensem odi atodwa fa Asante man homra ye ba ye be pensempesi ne di hunko bebre enkomraisia Pacho yenana Otumfuo Osei tutu a otoso menu sane odi kankan no ya wo no afi 1950 na ye 6 May chesa bosom ye toso enum no da etoso ensia May ye bosom ya etawo asofo ankase wo mu pa May ye bosom ya etawo asofo ankase wo mu tina kwese oye sofo pone sa chirose mu no ahemfo no obusan ye asofo ankase now papai ade baako a odanso ewo ahemfo nyina mu no ene ne mfiti ase
and say no wafa not te Asante konwa so ye Nana Prempeh the second ehun say bibi wa akwala ni mu a enu nti eche say da bi obaba bedi akonwa nti ne Nana ye ne say wan mayan tete no wo Kumase ogini free na wofo ensem ena ode me ma se hwiman hene se wi oso man hene Nana edu hene se onfa ne se ne ba ne bibia na show na ndu bia wo 1950 so it means say 50s 60s 70s so say hwi wono Ghana ni bia ni se samre no mo ka kwan yenye no bia ni se electricity na nua na western region omunya bebre na enye kura ho ne yetete no enti sa entitiye no a ekọ numu no na Nana Prempeh ewa adwini bi se akwara ne meya no ho so edadaba number 2 o meya no ho se meteti mikrokase in London ana Accra na Kumasi opesa akwara no ehu oyini aba ni so ye rural person rural what you say asane ete no opesa ohuni sa opesa akwara no tumi kọ mukase ka mukase fantifosi ejaade na okọ odi ampesie esi so na so wo mamu wo fufuo so tena manhia onye saa de no nya nkrofo ayama na wo se hwidi a wo be ye wa wade eno na ye de Nana no efemu ena biem se hwi na ye be tetewo no emma asantefuo hunu akwala no na hyase nti se ye de obi ebesi akonwa so na mfanse ye tete mu Kumasi kromu ha obon se we so abante we pa de ode ayame de ode ayame pa no so oba bedi eyi si oba be fu sikadwa and na nye we ni ene no bo aye bo ahase no bi sa na ngofo bi omukoko wie yi o na ka ho o ti ase and so ko secondary school o Kumasi o school ko serious secondary school na say o sha say no ko Prempeh college ye wo mu dia opoku are ye wo mu dia and I decided college Anglican and so Otumfuo ne patron wo Ghana na school papa be na wo wiase omuntu memfa obi a wo bedi akonwa na obi afri manhia enko say ya da Prempeh the second as so de no kopie Sefi elementary school and secondary school sanya de bi obaba fro akonwa sanya wa afi obi nya no ho asamenka sa kura wo pa wo twa nkofo body wi dabi nti more or less no Kumasafo ehuru no na wanyini gina ne nan so a wonim papa ne bone a wonkotena ba bi nkono mensa sabi wonkonko fa obi mpena wonko ye bibie begu ono ne akonwa no ehufi ye Nana no the background no enie nti waye ohene pon pa na waba e kire se wote oye Kumasi ni yetete no sabi ekurase anu waba betena Kumasi nti sa wo ba nanim na wo ye wiamfo ampache onim sa Samia eti. I was thinking that. So and now we are the four and baby. I was why the four baby what kokoso into the background. That is what me nya tema. Yeah. Se kaso bi ko wi ade a. On kasa momo da bi wonim Samia ohia te be manipa ewi ade. Ntino na nyame nwa se ye gina fa ne King Solomon. Yeah. Me pacho ni din no Otumfuo setutu ababio. You share the significance of that. Pacho ababio ne de Otumfuo you can say or say to the first and away the second into the second year so no na aba won say Asante amamre ne akanfo amamre no da bia ye gidi say nananom ne ko esan eba bio je no ne ababio no say to no the first no na the title ayo opemso no ne say okun a won konechi nti wo de ba wo oba bedi akon to aye opemso no opemso no na wa babio nti opemso ababio afei edin was say tutu no but on namomi enti ase ye pa what kind history books ami amaka bi nkwa library FK boa books ni bi a kira wo say tamwa o say tutu no maame am so no fa ni manu kutusi no wo pe ba na wonya ana oba akwapem tutu bosum bi
enti ye wo akwara na ye fe no say na ye de tutu no bosom ni di e ka ho e ma no enti ye friend no say tutu me pacho nhwehwemu kire se enye nokore se ni din ni ye o say tutu free ne mofra bremu a adenti na history ka se obabedi akonwa na ye fe no say kofi ni din odi free ne kwala bremu nyina ye o say kofi ni din no na tutu na babe kan ho no ene se tutu no babe kan ho ne se na asantefo ehye denchirafo ase denchirafo na wo note to the Elmina Castle omu na wo direct access to the coast asantefo yampini mo omu ma coast ha no motima betuto tuo no omu akoko ntokwa omu masters ni lekura etuo luckily for Ashanti so say tutu babe pia kwamu ha sei na oni konfa no chi wo ho notice se ne wo fewu a ye de yenkraba so wo mra no ana akwamu hine ansa sasreku ema ni nipa be ya hansia well trained akwamu soldiers enuma samoa eda wonwano enuma samoa na na ya ni kumase enuma na ya enuma be ya edum enuma samoa da wonwano ana ansa sasreku ka che so omunni ka mra nkra ha na omunko Danish castle ho eye osu castle Christianburg no omunko to state of the art weapons na no eye over and above near denchirafo nim no nti omu well trained soldiers with weapons are denchirafo hunu bi da ani obi ehunu bi da nti omu no obi ekon bedi nkonim nti tamwa oye saade no di wo wanim na o say tutu etumi di na tamfo so nkonim no ani ye ball no abodin say the man who speaks through guns. That was even what the British wrote. The man who speaks through guns. I want the back chikasemua was say or two tio. Was say or two tio, say or two tio, so two tio, so two tio, and we say two. Wow. To send you did the Kojodan, Cocoa Santiman, Conco. And your friend say, oh, for Ridia, Oko Achima. Me a call for Ridia for the better than Fredia. Timidini was say coffee or two tio. Was say two, say or two tio. Nidino no nti abako semmo no edia da na nano so no eno no na ebiem ene se nkofo bebre enu primary school ya kira yen so say tutu died while crossing the river pra omuni achemfo and obia mfensi na luckily Asante so mfa won bibia ensi na kura ba akub a ewom aye nyina enim sa Asante ahemfo mienu ena omu yira awokum etori wo ekum Baku nitina sa bedru fie mpache o say tutu dia no subsequently omne achemfo eye agreement ama ye de won wade ema wo nti so bia obekasa bia no omfa nso so say bebia nanano ko bia no wanyira ye hwehwe ani hu no ema osan be fie obepie fie na baku aka tore bia otise binum keka kampache yes amre ene ye kan kun ho nsam tete won na kun ewo ho enam yesua de koye nim die kase na won nkabom nti migidi se enche babi obiri ye boa ne de na kopie bia ebesan aba no man no tumi aye baako na won tena ba bi nka se ene ye ne etwa nzema akotoko hiniti ye ne ekuma ahanta ye ne etwa dagomba mpacha moa o man no Ghana yo man baako ye hina ye nipa baako medase. All right. No krese na Otumfuo ben Osajifo Dr. Kwame Nkrumah kakra. Mpacha oben ni ye pa. Okay. Ni ema ne ben no. Obi memsa make obi beka sa adenti no bi e 1950. Na Kwame Nkrumah obeji independence 1957. Ni etu ni 66 akora no den ben no. Na kura pa e wo mu ne se Kwame Nkrumah be ye leader of government businesses 1951. Until from 51 not tina konwa so to 66 ye de etu no. Na one of the advisors of Kwame Nkrumah no onu ni sewiwi oso man hini na eduhini na saa ohini na Otumfuo we no ete ne nkyɛn balma kwakudua not ne nkyɛn na otukwan bia onse na ogurumu no madabi wa ba bedi akonya nti otukwan bia na ode akwara no konfo bia ni nachi ode small boy no ede ne kɔ na ode ne ba na Kwame Nkrumah no de nesi ne nan so se small boy se mpanyifo odi nkomo na se akwara no etewa
president and prime minister those days no obefa no edinesi the man so nti nkroma pe na someone nkwala abremu a esanka na bakosem say nkroma ware fatia the last day of 1957 the following year no na owo the first born Gamel nti Gamel no na your friend say na kokudua nso na wabeye your friend say no say to the second ono so kwa Flagstaff house ho a na cheso ono so na ma Gamel so edi agroti so obi ani nua penny nti be pa chew na enim kwa me nkroma ye pa na oye nkroma pet. Okay. Meaning so what Canada say oko sehwi we also your training no and all of that no and no aboa ama and say obi a lowly person craba obenya empathy for that person. Apart from that kwambe biom na onyini wo sehwi we also school oko ye any titi I didn't fair mu no aboa no as a king and kwan afaso aboa no pa no ever say me de me one example me ko boys school throughout my life and say na me copy university and me no so e girls school because law faculty no men and law no universities bi aye bi na kan ne de mesrew class we me persist pena e wo ho nti obi anim ne yanko obi say man we free girls schools ban Wesley girls Aburi girls only child when ombo mutie ni mo kakra bi omo if very bad so mbe mingle with boys boys no so e call boys schools no mfante pema this other one so ye de St John's Kumasi High Prempem obo so yan so ye ba ye gu akire ho pa ye mpese ye bebe ma no na mo mema no e call me school e mema ma no call me school no already that day no omo no manya namfo omo mingle with obia enti wo beka se na prempe the second no sabi obi a okoskan pempe the second school we from for na dwunu mu abieye ko betume de no wafase yakọ boys school poku are prempe abisa de se na me kan fanti plan na bibi se odne ko me school all throughout okay nti me meti yesisi ya pa no nyame o but unconsciously no as a bu a wo de mama na so te because of your background what na boys school sa and my friend so obi okwa boys school ti say no ka credit cross so ko so ba na wa dodge we mu so sure obi ha papa no me schools na okwa ya throughout no e bodu ni ye e fe nam schools na okwa na enye first class schools no what you say okwa yi serious and oba assist form o say chiritwie me pa cha obi enu wa we o say chiritwie old boy na obeka say me gu oni masesa meka so say chiritwie untimi mfa ntoto prempe no opoku a no mfa ntepem mu dabi and say we o sumpo de da form team enti sa places na ye train no ube hu say prempe mo ne e kan say mfa ntepem no the cream of society na be wo ma ebeko ho and obi odi ne baba ko say we so there say who say sabi oni bi say oti ase say wo kan okura eye who be ya bufu mum wo omu all students they won't like it but that is the truth what you say entino na no ne more or less here for man enyini ye and on ne man na enyini ye won ne mobro wafo na enyini ye owie the form 5 and so after 5 long years were O level no basis former 6 form they say free o yin grade 1 courses former anke bi obaka say St Peter's Nkotia ada Augustus Bishop Herman those days in Port for Penavrongo pa Navasco na say we dey call o say chirichie into from Sashi to a say chirichie makwaya obagina kwa nchen wa petrotro na those days no bra wo be bransa na wadru wukuro mu sashi sa no ye dihye kase ewo manhia a wo ba bedi akonwa nti na se ye de ne fa oye a wo mu atete mu nti na no wa bre ontumi mfa ne nsensi ne bo se he me kan me nkola bre mu ne de car na de me ko school dabi ya nye ni bisa enso na park Rolls Royce bebre sisi ahimfie ho wanya sa privilege ni bida nti wo so you very underprivileged na no hu omobo e wo wiase na onimi so your this year kase bi a wo babedi akonwa kase afei so university no eno so obi a watwa ese ya de no ko school of
administration Legon. No of an say there be accounting also pekoya na IPS. To koya na IPS and sa na ko Kilburn Polytechnic ewo London. Na okeka sa no ma we nyina bomo titiri accounting no. Who's accounting for very meticulous because me am a lawyer ni. So be mame 20,000 Ghana. Na nkoye 20,000 na ye 19,000. Me as a lawyer make so say nya hwe we nya bibia. Accountant na adwun ba say ka one person mpo na is do 20,000 na ndia just unbalance and it makes them very meticulous. Inti no mo gina hye no elephant no kuta the elephant's memory. Papa na di na tie be sin me. Wo mo ebe ne say let us say come Menchia ho nyina the registrar of Menchia Palace a minute suwie na de corner na ho a na park ni nyina tie kogu ne mpaso nti baby oboko biara na adwe no oba beda no wa sorry atena mpa no so I go through the bia minute so choro na ye de back na ye ho adwuma nothing escapes the man. When you be able to say, I didn't do the secretary na mekanensa and ya reply, Debbie, Otumfuo Entisa, Intimi na Cambo Mua, and your choir your fast so a training, your groom, you educating, and as I say, Wababe him Cassiano, so a bamfa so am or many. The Golden Stool, ya na obitna so ya na hu sensem do so litigations bebre won ho na ya na betna so de hu sa asasundwe bi abawana. Papa. Other account areas no problems aya ye face pa no ene se akonya no a ato no se bia akonya no ato a ohene ete sorry ye ba yi obi de na tena akonya so wo be se da bia no rotate bia ye se efie mienu ana miensa ba bi kwa what say mampodie ye be enan ana ye se rotate ewo wonso etumi de manso ba de bia because rotation we say yana eduru yenso wo be hwe hono ne bi obi anso ni wa efata so tumi dia no mu ni ba me ba ne sa yesi wo mu ni ba ma bia nti ye batla ne ye de akwa ye de kowie na onu di wia sanka eye sabadi o mu anya ba ma ndi na san eba first one no because of the middle one no ye ni enimu ne say da bia third one ni dia ebeba first na san start nti se abo wotra ye de emfa ho o mo so se da bi ye de na tide ni di ye no nti no na tide fo na san ba be ka se ni ye di ye na ye we mu de na ye di ma ho nti fe pa na be duru ye so wow na a demand so be brede aba in the case of Sikejano me pa chao enye tene de gomba fo ka se andani gate you gate that abudu ni bibi afa gate and at the council say kase this family and this house we many house bia the same blood moja ba ko pe and nemu aba bedu baby adi nti na anya nwanwa say Kofi Kakari ye tu na de so 1874 ye de onu wa na chiriba a eye mensa bonsu e de metena akonwa so nti sana Asante Menchia konwa no ete de bia no eye efie ba ko pemu a enye gate na enye house na enye ebusia eye ba ko pe ana eba na ne ebua bie mu a emma manso emma no ene se konwa ne ta acting no e de ne besi so no wokọ other areas a yetumi de obi a ono so ye busia ne te sa agonani emamu ne de agonani atena so for the meantime so ono so ye agonani nti bedu ba bi no so busia no meka ho akonya na media ebe so the litigation ba in the case of Ashanti no confirm na chichira wo mu nyansa kase ye pa adwen kase ye pa se ohene ne tofomu a monhwe ye na mo amfa oyukuni antina so anya caretaker ebi so konya ne ya yuko akonya nti kokofa oyukuni tina so no kasa on sori a wo ye no hwe ye se media nti caretaker ntumi nye kokofu ntumi nye dabe ntumi nye bekwai omi nyina enua omo de direct eni Sikejano eni kwaman omi nyina fra Asanteman so fro obaba ko na wo to ye mistake de say ni bi tina so no kasa on sori a e de man so kase na beba enti konfa no chi ye ni say se Golden Stool no top kofa bretu hini bretu PS ye ni mampon hini
modern Babaton, so only me say a Konyani year break you of what they are. And he said, better take 1 year, say, and Sunday the 4 years is one. Or no, what is in him say, or 4 years. I was so free, so I know more. I want to see say, Yanny, dear. No, Konyani, now cock of fat. Or you could need the Tinaso, no, Mr. or you could. Don't be a mistake, you have caretaker, and I'm sorry. I will have a case. Yeah. Because when you belong to that family, we could be answer your what dear be. Until no ma abua, Emma, Basa yo Emma, Sikajane Frono. Yana need to quite be share political and historical significance of a country to be brave. What to continue, what to be brave. Why or no juma any or my nejuma and I said you why any pay baby on once you are quarter do no I say of South Africa will feel going to fear na day so no so call baby no quarter do no we have vacation kakra baby are we here sir you say Prince Charles what Australia money New Zealand money ade and I said you no man sika and the confirm in some kobo bia sikamu nti so vacation and yes mom near yes significance e boa me nya bibisua wo bu no e bi ne say ya nana enche bebre no ba voter region anwona omu festival bisa a de kasi bebre ba ya ma o man ni na ba 3-4 days to 1 week no bia come once obi eni je ekita historical significance and say and the politicians MPP ni NDC a person chere say MPP Asante for dia na NDC ye anwonafo e dia but anya no kresa ma arro who to the extent to say obi kra ye anwonani a wote ne baby a bi ko ye judge o some people aban na wo so ye promote me da which is what show me a politicize no na santini akola bi te ne baby a wonye bani bia o na ibani bi and NDC ni bi so wo so ye Asante Kingdom ye MPP ni what are you talking about wa bratete ho no na Asante fo ni nuanom ene ewe people enti sa 1869 edubofo di Asantefo anim no mo ko attack Nigeria Oyo empire no but say sagrenti wo no amanka Asantefo di Nigeria be kan Ghana wo o ma ye bia ma empire tabe owo no awo kono ne kan say cost ha problem bia ba nti onhwe no nsan ne chi number na Asante hino withdraw wo now the incursion into the Oyo empire their map readers were the Ewe people. Omuyenia ana 1874 Asantefo no lusu war no February 1874 June 1874 Jelukopa Accord abrofo no ko attack Ewes say the union ma Asantefo de mo chi akanfo no mde abese mo so mumra na Ewes no inform Asantefo so makomo anom se de say de yada form team and it was around the same period near the woman nyina be share Abrofonasi because they were allies. Again, uko kumasi ha. So senia eite be baby e fe na wonaga. Ene anwan fantinu town. Ekono ama awonafo a omuti won ba bi obi a enhawo. Nti se na wo the politics, na wo the bajaji obi a, na wo say yeman. I remember some class me roommate a Commonwealth war. E fe ni helu, obi a obi a mechi innocent kobla helu. Oba say I have a natural hatred for the Ashanti people. Let me say I'm an Ashanti. No, say but you are different. Let me say I'm not different. It's because people have lied to you that Ashantis are bad. Me too, when I was growing up, they told me the Ewes are bad people. They even kill children. I grew up to know it's not true. And yeah, namfwa besi ene. No pay me chiano. Inti me pacho. A country no two call ewe no. A boya ni who says a politicians nechicha o many more. Yana nanu matia konyaso ntisa. Oba Infante enchai bia. Infante ni Asante a very strong bond. Na enye wanwa se Ghana ha cost for ni di kan hu abrofo ne kane. Ana Infante for ne di kan cost school ansa na obi e school. Inti initial teachers, first teachers are yade wo ko Ghana ba bia they were Infante teachers. And the traders Tommy Frimpong ediko interior no largely Fantes, they were Fante middlemen. I will be a enim. Entino, Uko Kumasi Infantefo no bet na ho edikasi si as a dime papa as an Asantefo no bie wo wani. And Asantefo no so anhawon. Ehia bibi free
mfantefoɔ no hɔ nti tama kokɔ sika no hyase sɛ eba no no mse mfantefoɔ mo ntwɛn wo sɛ wo fanti no to mo da ne ntiatia na asantefoɔ no start Asante new town wo sɛ abrɛsan kɛse ankɛse that is the unity that won them the bond ne fa kwanya mfantefoɔ afa so influence Ashanti ɛne ya yaka nyina no ɛne sɛ o hwɛ almost every Ashanti spelling be an Asante name spelling no in the fancy way to say cerebral yeah body cerebral but as infantifono scholars na di country only an SIRIBOE and to say crobo di say adu say Asante ni beka adu say spelling no adu no e mom na edi animu ana Asante for di badu omo akọ school tete wa Asante ni omo ye ni bedu kuma say instead of E at the tail end I anti Fante influence Ashanti, and not only Ashanti, every part of the country. Spelling be a spelling. No, it is as Fantes would want it to be. And it is Asante. You back up closer. No, a banidium, sir. A friend was by Achim or by Yan name say Oforiata the first. On only Fantes scholars, those days, Legislative Council. Omuna members na Asantefo ne nka colony ne hunti no omunim ne ekoso omuna eni abrofo no eya argument foso abrofo data governor Gogisbert omukemeni di esie pa kan say oforiate defense na no di animu di akotene wom say yemfa prempe defense ye de ne kwasi shell no yensan fa no mra ne yemfa na konwa emma no abrofo ne gitum ebiam so maka say o say tutu no oyira aye no achimfo hwehwe no maaye emo san ekopie menhia nti so san ba achima na ye ni diem so obi abetra achim ne Asante nka obi ani wa ne tamfo ne obia ewa asase we say eso wo san ba nkana ha sa tete wono na dwadie nti na Asantefo wo ambassadors mu ambassador de ne ba Osu because of the Osu Castle Christianburg ambassador or Jamestown because of James Fort an ambassador any Dutch for the about Danes and English for the James Fort na Dutch for the Usher Fort Asante for no ambassadors to them we negotiate trade in Cranford eboa wo mamudi we mudwa ye ma wo warehouses and Cranford no hwe so ma wo duru ha no ma befa wo no ma ekọ nti enye wa say Asante di bebre ebepie ewo mpuano on say Cranford bi de ankra ya ankra ye say papa bi dwadini bi afa no twemasi na twemasi no wo wa no abepie so tam bi so na okwa won kraw no wasayira twemasi wo kwa won kraw won wasa aba no na din ba twemasi ankra Cranford ya ankra ye din kase pa among the ga people twidin bebra ni kodwo ababio ni na ye twidin kire say ko yina ye nipa ba ko na kontue kase primus pano ani ne ehye wo man ni nyina ni monyam nsa kontue we na keka yen ebom na ne ehye wo man ni monyam no ano ne nia enche ye bia ko na Elizabeth da ne benkum so ne de Charles ba be si akonwa so wa bibi memu ye nyinara hwe is the sultan of a mayor of Sokoto and the sultan of Kande ne wan mu ye twa wo bia ejaye and ye si nipa ye se ye de ne ban ono ne Asante hini you try photo Prince Charles gina wiem na Asante hini chinye esi no so we animunyam shekase emma o my Ghana because me read Nigerian newspapers ni bi na omu di wo wa hemfu latem se mo sore amoso mo ye obi mo ko se Ghana o my ketewa no wo mo hini ne ye invite no a chinye si ne so e wo Buckingham it was all over social media everywhere papa and we a king of the Zulu dia ban dia bra yo ye dia ni bit we ban what gold no gold aya ne huma mo ma hemfu dress ya aboa nwoma bi na odi ko South Africa wo do ho betoto Asante na na wo hina wo akamemu a wo Ghana dabi nti weni ade am fi se bo o mani nyina abaso yes yan hwe achievements bia em se Ghana for we free be kaka yen kakra na betina na de na chigba mi ni so bia wire ebefi because time am be ya me no me junior e wo office wo me ka ho asem chance ade a me be ye
no catch them say lawyer hwe yie na wure emfi say wo be ka say Otumfuo education fund na odi esi wono nipa go through more than 100,000 na wo apply say within the amega blay ni okan your friend say amadu emfa wo ho o qualify de bema wo nye asantefo nko ade a na nano e de ma wo mu eni bie ofi se wo hia emmoa Ghana for your 10 bia de kan wo say brilliant but needy student mo de ma wo nti wo mo anya bi no obi enu obetuma gina baabi na waka se papa no baaye no wo ye nipa mu gigimu ade masantefo nko de bi if so ye nyina ye nana eno no nti eno we say ye bo na baso our health fund nso e wo ho anwonidie enu no di gina so hwe se o ka cha asantefo nyina ne Ghana ma nyina se wo a wo benya bi no washa Confanochi teaching hospital nya abanya ya se na otuwezi fans e de meanwhile say obi yare na okwa me say misa obabi a wofie o sanity so ye broni so ye konkomani so ye ahantani bacha utumi ko wura obi ntia say ye bo nanano abaso so wa ye bi eno echi obi enim say o ya asomdwe hene hwe ntokwa bi esi yendi abudu ene andan ni ntamu no na nei aided by a friend is a gonja hene omutumi esiesie ntokwa no kama manasomdwe abaho ana die bako crisis eno so wona nani fia wo siesie but you become a consultant too. Yes, and congratulations. We heard that a couple of weeks back. And your friend is saying, no, she said, Ghana, mem her as some baby, a beba. Now, the Bakubu uncle for baby, and Tiasi. She who's a national chief imam, no, or the singular presence, no. I mean, Amma, Sabian Cramophobi, our woman passenger, and come by yet at the sermon. Papa, we have to master poor one. I mean, so she ran a 100 minutes. Otumfuo we so ye wo awidifo bi wo man we say mua etobe bia na nkomi yan nkombetena ye fa ahodie so ye wo electoral commissioner fo a ebia aba election ko esa oboba results ni ntam no na wo musuro so mbabobo because eye ne ya say party your pen we lusu Ghana ni bia dim na nkrofo bi te say ye na Otumfuo wo say tutu wo ho no ni nipa bebre nim so no na fresh afro ni bi wo suma se ka tro se mesraw mempa basabasa yo bi se jai we ye say se konwa manso bi kura wo ho a eto de bia nipa no influence anti different no ka tro se mesraw no yisu method ba ko bi no didi na asem. First question mumi enu amopre konwa no wan na onananum di kan e ba ho di so onananum ne di kan ba ho ene omo anko no omo atena wa ebesi na eye den na wo ahwo na wa betu obi no wo pa che se konwa no eye wo dia na no this method a solve problems bebre ewo wo man we say nti e kase ye kan ya wa ya adaje e bebo ye yan share achievements be through the golden stool no honest Odima nkofo ye beka ye papa Kofi Anano very good it is wa boso a say nanano betena ho no ya oma nkrofo abodi no nya no basabasa nti se wo obi a wunya bi de a ene na che se wo sombo pa na me papa say Sam Jonah no kwa menti ni di ntimi tiemia o hwe say Sam Jonah de so no so ma man edire chiripa wo behwa Kofi Annan o man title Busumuru Busumuru what you say Busumuru ni esikadwa no obi oteso ni din nto onu ankasa din ni din of the man no wow chese busum kase o ya busum kase pa Busumuru busum bia so nti anu na Latin akase primus inter pares nti Asante kase musu no frɛ no owirempemu asiedu Busumuru eye owirempemu asiedu ono te kokoso ana ode sa abodi no ede ma Kofi Annan ana Wallace so after say why civilian leader ede na konwa no ato ho no no say papa you came as a dictator you free ho no now we a democrat nti o man title Ajewudi ana Dr. Kwame Donkofo Ojuo
Ghana ni a Otumi kwa president of African Development Bank. After that nyenya obi a wo hobi Otumi eti yenimpa e wo ho no. Ono so de n'adwuma to ho baaye no. Ana ma no abodin Kantanka. Sir. Sorry. Kantinka means okasiye pa. Kantinka. Echese okasiye pa. Kantanka de safo mran. Safo bia de kantanka. The kantinka de echese obi a waye adekasiye pa. Na yentie se ye bona baso no se na no ofi wan sana. Na no se tutu urban. E opoku are the second. Ono betina konwa so no. On safi fa mi kotoka etu kwa Nkrumah 66. Ono bae in the 70s and of friend born abaso or katechie. So what you Kwame Nkrumah no de and so Ghana for bebre ni so be a what two or minor president egu na sa wo born abaso a enye ni so. That is the truth. Na way de on fresh antini mo nabaso and on fre cool maker or more nabaso no why you be a more minor konenim and of fre bo abaso. Thank you so much. Lawyer, Ubeka say, oh my Ghana, ye bibia. Ejimaka say share Asanteman and Munyam golden stool on hina wote so. But say ye bibia share when Munyam pa. Looking at all the achievements and pay wama Ghana for you know. Na meka yes. Say ne bijina court adeke meka sa meka yes. Na matchim. Incidentally no. Omu ana Asantefo nipa na Asantefo ne nka pa no. Ono mom se na ye bibi de sha Asanteman animonyam e na ofiri ho no bi aso ntumi nya bi nia edikan Kwame Nkrumah na nadamfo pa ne Asante hini enu ayo prepare the second enu na for the first time Asante hini officially of our title Otumfuo no ana ma Kwame Nkrumah so wasagefo ana Kwame Nkrumah so kacha and said the first government university pa Messi ye Ghana university no e bakọ wo memu Midi bato so no wahu sane amena wo ete enti Kwame Nkrumah University of Science and Technology ana Konfanochi Teaching Hospital and so what the Konfanochi din the one kasa government hospital na say dabi or Asante hini no atu ni din what you say and you Asante wa secondary school Kwame Nkrumah na CEO nti me hwe 1960 school so no at is actually bu akodia secondary school and so hwe Asante ni a odi ni tigire akirema actually bu akodia hwe mampon ameni ampon secondary school hwe menikro mofen so Jamina Kenten secondary school ana your friend is Opokuware so the bia meka se ye be fa din Opokuware no Kwame Nkrumah nsawo ono ka kire woman for so ompene me yemfa Saint di ento so sane omudi Saint di ato secondary St Johnson nti yemfa Asante di ento so ana Methodist for so share prempe ni munye o prempe college nti migidi se o minor ye bi ama Asanteman na above all no Kwame Nkrumah so recognize say the size of Ashanti before say ebe follow was about 3 times the size of present day Ghana. Wow. It is an follower. In Kanama Santintin, Ivory Coast is part of Ghana, Burkina, Togo, Benin, and a part of Nigeria. Yeah. Into all share when you so he be and to and chon summer wobru and that's the truth. Into no what by your life president of the National House of Chiefs. In the 70s, Santifuo no yadiama wo in the 70s muma Santiniti akonwa so ayo Opokuware the second time champion time na domahene Ajimambadu the first ani o chenhene efene say for yet the second so omunti ase na dia no ye nyina kokosia ye nya Santifuo ndede no di ye nyina so no mu ye ya protesting ya ma nsakraye bai megidi se sansakraye no emwa ebini sa wo hwe Ghana mmerani mu ha ya tro say definition of paramount chief and members of National House of Chiefs say Asante hini and other paramount chiefs of Ghana. What is the meaning of this? But Asante hini and yet paramount tumubo another paramount chief and now 2 paramount chief fi akonwa so Asante hini a si hini a tua hini and you can't describe him as an ordinary paramount chief. And here amende mrano me say in this contest that Asante hini is a king. It's not a king, it's a bia, odi o many so. Now, roughly speaking, we're a king because he doesn't need to be a kingmaker in a particular family. And so, betuma distunu, betuma UFI. In the case of all other chiefs, your law say, when you're kingmaker, you cannot distill any
body to me pacho Asante gini want to define no strictly in the context of our law law ni mu no so oboro so and ye pun no ade no ashem made you said the right thing no and as a be essentially the life president of the National House of Chiefs. Yes, me idea one no die na I mean obi the kingdom omni abrofo akobe 5 times aye twabroni man katati adenti na we ye wadwen say won no pe obi a paramount chiefs baburu sister ehya na se aye Queen Elizabeth we are inviting how na wo de ye inviting obi nti mesraw makura na da ho amema yenka me da se ede na wo hwe ni mu se na be ya ma nana ni ono so ye so ye ma Asante man ene Ghana me nyina ene se wudu aduma ye we street be Harper Street Maxwell Street Jackson Park pacho we ye abrofa mrado mbedi yesu ye ye japade na mom kofo ye bi ma Asante man ati se bafo se yakoto yense se din ni bi mfa ni din ento so krobo adu sei yense se din ni fa ni din ento so BE Jila sabi BE Jila no ono the first CPP chairman Ashanti region ono no tumi di Asante man CPP ekabo mu Kwame Nkrumah kan say obey no vice president of Ghana na your friend say ye bede mani botio anya ntumi say we ye newcomer na Nkrumah so bufu ya one creative position for vice presidency say Jila no ono so ne ye the first CMB chief executive no ma Asante man scholarship bebre koko marketing board scholarship sa Jura no emra so say southway ye kai won na monument bi fata won street bi fata won ye de ema won e wa Asante man abusia kakum ye gine ho anum ye gine kwakuo num an se motensem na lawyer kan no wa kan sem papa wa kan sem ni nyina na men ka bibia men se dambe ye be ka men kasa bi fa ho men kasa nkasem fa ho kura ense wakani nyina ade akira Asante man wakani nyina ade akira krobe Asante kotoko chese odo Asante man na yese odo Asante man odo bia nyina baako bia me kasa nyina enkan nye baako so ahu we ne ya na obi kan okan Asante asem okan so okasa nye ya ye obi no ba takrenda san lo ya obribu ahen so okan Asante asem na ebi no mo takrena okan do mo asa ne bi mu takre no so ahu ye ntakre obia ya be prezu enya fi bi di watem na ya kan yasem onchen nya correct di nim asa nya tena bia bia adwen ho sabe pepe ti Lawyer Anokye nsem odi atu dwa no abusuafo comment na sisi wo so wadwen kire ne se won nsem a Lawyer Anokye e kan ye no de fa Otumfuo oseditu ho ene Asante man ho no an che wadwen mam sisi e wo so TV dwumadie so an edinim dika gini se so TV gis so wunya subscribe no like no comment no share ma ofro so nyede enya bia hwe pepe Lawyer Anokye some hey many ajikeke ai wakasa it we nyina no e na me prese Asante man ke enye fa ahudie no we nyina me prese Asante man enye fa ahudie na sa watimi wakame to be na omo ye nkofo di Asante nyina tem onza on de wi a wani die ni bu omo de makro bi Asante kotako papa no guta tumi power ka power guta Otumfuo guta power pa nti ya munya yampia na moto nchen munya sa yampia no na e kasa obi otumi a kro be Asante kotako guta tumi pa ni bibia ne no soso ntia na ose obom pa ye se Nyankopon mwa na nka ade ba ko pebi nka afini kwa wiye no se ne yakro be Asante kotako ye ma sebi okọ ochenhini krom okọ eye Cape Coast no eni ade no nka obekọ domo ahinkru ne nka nkabom aba na me nkabom nim se nka ye de eze na obi ani asem ya Asante se na lawyer obi ani nka se ne bronfo wa asem ye ne domo ahini ni problem no onu wona se woni ye wa asem de woni Asante wa asem de obi ani ni asem won so nim se na ajama bedu die woni Asante ni asem ko no kura se be ne yire kura ye akani yire Asante ni pio ono kura so fra se aka memu ha asabio akwankoko ne mabinti na mo wa mti omesua Asante memu a kodua bono memu ho eye doma hinkuro nti ani ni asem obi ani ni asem nyina ba akopɛ ese prae hui ba akɔ bo ka mo mahimo ti enka wo ne nyina ye ba akɔ ye twe ho moje ba akɔ ne beba ye nyina ye ho bono ni Asante ye ni problem bia ye ba akɔ Lawyer Anokye ye beda wase abusua miam di dwuma di ho chia me ye frɛ me Kwaku Alaska dina do frɛ Alaska 1 bidi mbasia dasane beto aso ede mama pia
So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.